Awusengiphakathi mina madoda ngumfoka sompisi sukani madoda usanibonani ngenimikelela ngiyanimukela ohlelweni lethu lesindaba iSP Mina TV1 ukuthi sicela maqala ungena ohlelweni lethu like uphinde usubscribe ungalezi phela ibutha lokukhoda ukushare ilink yethu ukuze sinizumale njalo bakwethu la udaba esilithola namhlanje bathi sithole ushumbela imboqo mfana kafuse kumantombazana umfoka sompisi uthi bakwethu ngomhla ka8 ke kuyo lenyanga esiya kuyona kaMeyi lapha ya eGP Kwaskorokoro eGoli uthi ke Amaciko Endalo album launch kuzobe kunephathi bakwethu encane khona laphana uthi ucela ukuthi ama-artist abhalise kusenesikhathi niphumelele nonke ngobuningi benu kanti bathi inombolo abangakusiza kuyona njengamanje for imibuzo ithi 0762201413 uthi ke iyeza iposta bakwethu ezobe inamaculo abazobe bebophelwe ngalolu suku olukhulu bakwethu uthi uyacela ukuthi ke nani imphakathi niphume ngobuningi benu nibiza abangani benu babiza abangani babo kube kumnandi ngendlela eyisimangaliso uthi uze ungaphuthelwa uzobona ukudla kwendlebe uthi ke hashtag into enjani kanti ke ivukane bakwethu njengoba seshilo ukuthi cela ukuthi nilindele bakwethu iposta izophuma maduzane kodwa ke anibe nibamba la kubuka mfoka sompisi ngaphandle kulemqimbi emkhulu isivalelwa ngaphandle kulemqimbi enemali kuthiwa asibiza ngamafukane asibiza ngamafukane kuthiwa asibiza ngamafukane asibiza ngamafukane isivalelwa ngaphandle kulemqimbi